Mana ban poe ka final na prengkine ke South League team ka final jong ka Copa del Rey ta usnem. Kublai piki parlok pagsian na por siya ka por nga karpate piki batmay sa baban share like subscribe tingin ke channel habang ipet tingin ke South League team padon jingkermen kede ka Real Madrid namar ka Real Madrid kene kon persya ya ka Real Sociedad kabadai ka tim ke bakam telot lah ka La Liga lane ka Copa del Rey padla ka poe sa semi final ta usnem bro ka Real Madrid kene kun persya ka Real Sociedad haka fast leg halaying kata haka arpunyo terik pada kalai trik u April minta usnem balai nga ongkom ta namar ka Real Madrid kede ke champion kemara pun hagi Europe lane haka La Liga minta usnem rukadon hakamat kebalam kamat haka mejni kenpon jong ka La Liga minta kasamoy bat ka Real Sociedad kampat yora watang cisindro Copa del Rey pat sagawai pat kijing lekai kita kalong ke Barcelona bat ke Atletico Madrid kalong kine ki Atletico tim kilong kibaya jawat bahala ya mano bala anjok kine la mingkong haka fast leg ta gale haka arpundru tarik bat kasken leg kande haka artarik ubnai April ke Barcelona ke Deiro kabalaya ra bun tli ya Copa del Rey kabalra adu live litli ki trophy jong ke Copa del Rey badha kabalaya ra kadu ha usnem arjar arpuge pat ke Atletico Madrid ru kalong ka klub ke ba Kleinbor bah dan pek ta kasamoy watla ke Atletico Madrid kedang yora tang sipot liki trophy jong ke Copa del Rey pat kebala yora kadu haus nem arjar katlai pat ke Atletico Madrid minta kanekun persya ka Barcelona haka semifinal jong ke Copa del Rey minta usnem bat kende haka arpun tarik ke fast leg halaying ke Barcelona bat haka tarik ka Barcelona kan leg tilakai halaying jong ke Atletico Madrid minta usnem jong ke semifinal jong ke Copa del Rey. Kublai sibun, nes the way pat ke video.